Ikirwa Sao Tome, Abaportugali bagihinduye umurima w'ibisheke. Isukari yari ikenewe cyane nk'izahabu mu Burayi. Abacakara babazanaga bunyago baturutse Kongo guhinga imirima y'ibisheke. Ubukana bw'imyitwarire y'abacuruzi bahangayikishijwe gusa n'inyungu zabo bwite bwagiye buhindura umuntu igikoresho kigomba guteza imbere izo nyungu. Tukabona ko iyo myitwarire ifitanye isano n'iyo muri ibi bihe. Twibuke imvugo ya Irma Shoferi watakaje umugabo we Nicolas, wayoboraga banki postari, akitaba Imana afite imyaka 51 muri 2013. Ukurikije iyo mvugo tukanagereranya, Nicolas yabaye nk'imbuto bakuramo icy'ingenzi bagata ibisigaye. Irma yivugiye ko umugabo we yakoreshejwe kugeza aho atakaza ubuzima. Niho umuntu yakwibaza ireme ry'inzira ibihugu byitwa ko byateye imbere bishishikariza ibindi bivugwa ko biri mu nzira y'amajyambere. Iyo nzira imurikira buri muntu na buri gihugu, ibereka ko ubukungu n'umunezero bushingiye mu guhaha ifaranga n'ibintu. I Sao Tome, abacakara ntago babaraga amasaha y'akazi, ntago babahaga ibyo kurya n'ibyo kwambara. Nyuma y'imyaka 8 y'uburetwa, abacakara benshi bitabaga Imana bafite imyaka 20. Abungukiraga muri uko gukandamiza rubanda rugufi ntago ari abacuruzi bo mu Burayi gusa. Basangiraga inyungu n'abategetsi bo muri Afurika. Ikindi, aba bategetsi bakohereza abana babo kwiga no guhaha ubumenyi mu Burayi. Muri Kongo, uburetwa bwatangiranye n'uko Abaportugali bahageze. Kugira ngo bashobore kugera ku ntego yabo, batangiye kubiba imbuto z'inzangano n'umwiryane mu mitima no mu bwonko bya bakavukire. Inzoga, romo n'ibishashagira byaragakoze pe. Ikindi nuko Abaportugali bashatse abana b'ibivange kugira ngo baharanire inyungu zabo muri Sao Tome. Izo ngufu zose zakoreshejwe ntago zabujije imyigaragambyo y'abacakara. N'itsinda ryabo mu mwaka w'igihumbi 1495. Mu mwaka w'igihumbi 1516, Abaportugali bimuriye ibikorwa by'ubuhinzi bw'ibisheke muri Brazil na Caraïbe. Ubwo bushobozi bw'Abaportugali bwabaye ingero ku bindi bihugu byo mu Burayi byahise bikurikira Portugal na Espagne mu gushaka izahabu n'imirima muri Amerika. Muhoza yari akiri ku nkombe y'ikirwa Gore. Humura aramuhamagara. Muri icyo cyumweru, Humura yari yaje mu Bubiligi gusura inshuti. Itasi y'icyayi yari iteretse ku meza aho yari yicaye kuri terasi. Abwira Muhoza ati, twibera mu buryohe bw'ibintu, umusaruro abandi baba bavunikiye, kugeza naho ubuzima bwabo butakara kugira ngo ukunde ugerweho. Ntitubone cyangwa tukirengagiza ako gahinda kenshi, amarira n'amaraso atemba. Ni muri ubwo buryo abacuruzi bo mu Burayi birutse ku nyungu zabo bakajya muri Amerika. Nk'uko itsinda ry'intare ryakwibasira jirafe, ni nuko abacuruzi
birukira muri Afurika batanguranwa banarwanira inyungu, bityo Afurika bakayijegeza ikavomwamo imbaraga zayo. Abana b'Abanyafurika batabarika bakajyanwa bunyago muri Amerika mu buretwa. Muri Amerika naho habaye ishyano ry'ubwicanyi rya bakavukire, babambura imitungo n'ubutaka gakondo. Imbata z'abacakara b'Abanyafurika bazanywe ari benshi muri Brazil, Caraïbes, Antilles, Jamaïque, Guadeloupe no mu bindi bice bya Amerika gukoresha ububasha n'imitsi yabo mu guhinga ibyari bikenewe i Burayi, bikubiyemo isukari, kafe, ipamba n'ibindi. Uburetwa nibwo shingiro ry'ubukungu bw'ibihugu byo mu Burayi, ku buryo ubutegetsi n'abami nka Louis XIV bateraga inkunga imishinga y'uburetwa. Urugero rw'isukari ikenewe kuri buri muturage yerekana ko uburetwa ari ingenzi mu buzima bw'abantu no mu bihugu byo mu Burayi. Ni mu mpera y'umwaka w'1789 ko sosiyete sivile yo mu Burayi yatangiye gushyira ku karubanda no kwamagana imyitwarire y'ubunyamaswa ry'uburetwa. Ni iyihe mikorere mishya yaje gucurwa kugira ngo inyungu bwite zikomeze kugerwaho? Umubabaro urahoza kandi ugahozwa.